Так, бу биги сахабыт сиригер кемге жыл алта ыйын устата жакка сөп ухун тымны биреме болар. Бу кыһыңы тымны кемнерге биги организмыт энергияны сүтерер. Оны тахынан ки организмгар улахан туанагалар күн отун сыралганы биги хатойын тийбет. Усталакын устатас күммитче почти таксыват якасы. Мантан султан нервная система үлете кехиллер, арахна ерылар сайдан калыктарын сөп. Кыыңы кемге организмы тулахан нагрузканылан саскы кемге үгіскеге славайдыр. Ол курдук үксүн кихи сенете соқ, төбеті ылжар, апатита утуяр ута кехиллер. Сотору тумулун сөп. Бу сезонда славайдағаны улахан жоңға эркехититтен жақтарыттан тутулға соқ, оны оғылырға белетенер. Қолавыр бу Япония олықтақтарғар бу турук сылға иккіте белетенер әбіт. Сыл тымны оны ити биреметігер. Так, онтон бу сезонда мөлтөңгө исландецтер, канадецтер, шведтер, финнер, оны чукотка төрөт олоктоктора арыйда тулурдактар эбит. Бу туругу медицинага астенический синдром ден аттыбыт. Өсө бу биги билиңе олар олокпут улар турар ритма, хан, өй үлетин күрүйте, онтон да атын жайылар астенический турукка тирерделлер. Бу мөлтөһүн биреметер нервный система кехиллер, ол эбит болана арас органдар бүтүлелер эме кехиллерлер, ол организмнар бүтүлелер кехилинана арахна ырылар эме келелер барын эпип курдук. Кихи организма қолабыр хубу биремеға туақ тасейге арас жайыларығар олар утарылығар турга мөлтүр. Ол түмегар қолабыр хронический ерылары көбүйін, оны здоровый жонлар эме эби ылжан қалықтарын түсіп. Ол ехін бұтырыққа тейбет надаттан бихи организмгытын чеген чемтик тулурдак боларын ситихиектак бит. Ол курдук биги күннәгә режиме үчедик тутуактак бит, үчедик сынjana сылжактак бит. Холобыр кыһыңы оны саскы кемнерге тоқ ден. Күнгә агыс тоғша сутуюлуктагы бит. Оны үчедик организмның сынjактакын. Холобыр күнгә бие салта төгүл сөп болачы хептік частыска аяқтақын арас витаминларынан бай, оны калорийна ястарына аяқтақ айыппет. Оны физический ершілілер энергияны зарядтылар. Ол күрдік боланы неделяға күн айыда бол батар қолы үсті, бесті күнге хүрбелі тұтту минутте түрген қамынан ұтуяқ инніне 2 час инніне жарықтан олақан туған ағылар. Так, оны биһи бу қолабыр кыһыңы кемге биһи сырдык бутотойын тийбет, онан связьтен күнгө қолабыр 1-2 час сырдык лампа отун иннер олар уақтақпыт, қолабыр оны тугу бары гына оларамыт лампа бутинне олар оқпытын сөп, қолабыр ағық бутын сөп, тугу бит сыры yok butun söp, deyince öylelek butun söp олар энере қолабыр. Холобыр бу манныксы жарыктан капытынан бу сырдык лампанер оларын күн ай жарыктанар болоктна күз бүтөр күз эбиллери бит. Холобыр бу бит төрүттөр бит таны олар буттарыттан эме билек бүтүн сөп кинилер холобыр бу көмөлөк оконан оттунан оларындар холобыр каскы хайда болу күнүс сасырда да болу көмөлөктөрүн инер аргынjактан оларлар дем болачы ол эмекилерге бу ахылыктары таңыстары тийбет аз турологторугар бу от туага сылаа эмекилерге элбек күз көмө берен оларга насып болуктактар. Чоколо бронон бу бии
саски кемге ки организма мөлтүр биреметигер эддеттен бeye күннәр режимин шөйдик тухалактык тутухан олорлуактак сөпкахан эт хан хүлетин күйүрден бeye организмин тулурун бörgötön ярыга улар бакка үйрекета олоруахайын үлелехайын үйренехайын та эте курдук.